Set mangi am ke example dalam so kumno ru kanuk sa ngai di ban pen I teh namal kum makalong mentah megal yak ngai I babun hi politicians ki le mon kat siapa ki kwa thi ki le baik ki long ba social advantage no ya ke situation ko badan habo state ne ke jing kwa jing ya kata kalong ba pat judan ba challenge teh hadu mentah ru te ladam padan ba challenge teh ki ken sting ken ya ka an lada ke disin ke kong bagi challenge but bengim tre banong ban randien diat ru ke political significance da piken na kata kalong bak ngin pen inuk sa ke nang ne shakmat bat num le kam kai ke amal ka kam san perthai ke di ka kam ko ban chu ong no ka balak kentang te ke di ka kam ko balak kerpang te ka balak kentang hidup blai te long haba pitre kum ka jat kam kum ka ni la pipen kala ka jing le kai pipen kala ke ban khwan jing ban toy le di kum mi kata ke tingim de ke ban sha upai ba ru di ban suthu hi ban de ban sha te ho ai ban chu ong ha ka ni ka juk man ta te ni khap ya kita ka anya te ngi kwa ban ya fight ya ka ni ru ngi fight mde ba ong ngi chua huri hura ngi chua kren sini setai kan ngi fight hi ta ka kot iken kana ba kan pen I pat kanuk sa ka ba kham biang khanang banang ni shakmat hadian habun shipho khasan al ho lai post nam hadian ken so ong ken bot ha me gali aru phimla ken man ken sting than ya ka man dit jung pa ba ta yo sutu di tandan hearing si ken nang kendo non tayo banwa o tayo masau to ri ngin sa update dia kat nang ya shakmat kat nang kalong ke Mungkin dia kes ke di Bandung.